tembus. Oke. Dalam posisi. Lampu sih. Yung balay apa dolo yung ni manin barok yung liyan. Oh, ya tampana dong. Lani ang tawi ng balay yung manin barok. Sahabat Ipian Tiperlangan dengan sumber penyaluran yang sejati. Amin. Ustaz Limon. Tak apa-apa, ada tanah posisi dulu. Oh, halo guys. Where are you from? Yes. Boleh yuk, kami perikatin deh. Ya. Mister, where are you from? Belanda. It is Domais. Boleh yuk, main Spanyol. Milky Aduan Ustaz Ibu, terima kasih atas ungkapan dengan sungkawa.
Ini itu roti. Itu roti. Tidak ada di goyang apa? Harus kami tinggi baru. Sampai kita mana kayak deh sampai rekan. Ada, jom teh. Isan ni bang amin na. Tahu mana mesti dia apa? Andong saya. Bukan tak bertemu sama yang sampai. Ini mata. Iya, kita mama orang. Ya, aku buat tabik lah ko untuk keluarga kita Solanasang. Dolo lamale di pasule la kotang parapa na inde batang rabuk na ambe nenek siulu may komita palaku patunduan ta masambayan ki toleram popuang usa burara sanga madatumi ngkuri sumangi temintu pak kaboro mi opuang mi popempayan lante tarampak ka masusan di paranduko sun angin di puduk na inde ambe ki patongan ko mo taami sa abiangan taami lambay taami keluarga tumarapo siya kumbong ami tondo ko unti ngayo ite dio na batang rabok para kay opuang sela ko amno totemo la di pasule mo la ko tamparapana dolo la male diangka di bulle opuang
lakutuinan pura na pasakaran ni keluarga lana ni Melayo opuang dio mimintu saralino untayan karampon na pong Yesu sulet amatelinum pamalimbangon tomate mengandokan puang mama semi pak tunduan ni lami pasitaranakan ni temintu keluarga lamalen bulay opuang pasi balabuntu temi sakalangan bala na bulay kaboroy nang kakaboroy opuang sela ko rampo salama lako tuinan mangka na pasakka lananin nanay tedio na batang rabog pamatoto imintu keluarga anak kampona laabila ko indo nenek wino opuang si solamintu anak kampona mianta salamadu kakan sulet tula sule na lako toongan banongki mitontong pasiriay kamarampasan keluarga lante inan iya mote tu pangandoki puang pagari kami pebalikan lampung Yesu puang pelabak kasalangki amin. Motor. Ya, oke pemirsa, sekarang kita akan menuju ke Pak Keburusan yang ada di Sepon Pasang bersama Bas Harjo ya. Sama Om Pit. Ya. Bersama mulai Angel. Selamat di tangan Yesus, amat terlukanya. Raja Blik. Raja Blik. Ah, nang Laguna duka to lah. Laguna lah. Mas iya. Oh, tapi bela ilo tuh. Dan yang dalam sih banget. Oh, Raja Sikamali. Oh, Manalino. Oh. Lagu. Ya, Pembanalino Jackson. Ina Katerina ko lompatun dua dalam berita dan kisah melakukan segala
perkara. Weh, yang mati dulu dah. Weh, sampai dulu. Kensi. Sampai dulu ke shopping pong. Oh. Wah, ini pemandangan yang luas. Padi belum hamil. Ya. Oke, Adi Maling sore, Kakak Ipit. Oke, selamat sore. Naomi Grace. Turun Oke guys, tidak kena Oke, Pak Nathan. Padita. Padita ini Iya, belum masih hamil. subur. Belum hamil ke padinya. Mata-mata mati sama Jumaya mati dulu. Tapi kalau ini sa apa pudian mentu na marupa taon ng lino. Pangindana sa sangritelino pabongyan pabongian sangat turi dori suruga inan marendeng inan matutung sa erakona di solapu ranta Yesus. Itu raja Si Kamal. tanya me itu raja bangkit anu ya satria mo ya Khawatir kan cuma ada kurang sadako terus. Tidaklah. Dola kumuyo tanta dulu, Pak. Jangan lah. Oke, baik. Oke, bye. Ya. Hai guys. Salam sama es krim. Oke. Ya, salam sama tanya sama es krim. Buang Yesus, kami
Sholat dia jadi nada ada dia. Manggil diri ko na lang. Ano? Goyangi. Talavera Benaki. Talavera. Talavera. Siapkan diriku. Halo Kak Esa. Salah. Oh, mana Kak Esa? Halo Cika. Mana Kak Esa? Raja bangkit. Tabrak.
Maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Ini nih, lawan dia tahu. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Jalan terus. Nah, ini mau dikubur di sini. Di kuburan leluhur. Berkensi. Oh, itu Kensi. Mantap Kensi. Ini aku tahu Kensi ku tahu tingkumu. Oh. Mantap. Oke Kensi. Mantap. Iki, ini itu. Tadi di samping kita dulu teh dapat sebenarnya. Baso bilang may pupunan ini. Mana itu? Oke, Muhammad Akbar. Umpana itu apa enggak? Oh, ini kan Lampio, ini kan Lampio teh. Dari Tongko ke Lampio. Ngala. Ayo, Mas. Keluarga Pak. Sampai tampakan nomor pula. Ayo. Beri kacamata, pakai kacamata. Oh. Tani sa mentiro. Tani sa mena ke kacamata. Kompit. Mualay. Dalam na bay. Petam di. Sampai bi. Tamra, makam ya sampai ini na. Mangkam dia sampai. Kapakar ya sampai ini. Bedi ke sini ke serta lagi. Mana? Kisah Sultan. Tapi. Oh. Pior kami Jepang to. Wala ya tolo pa madingin ki adibura. Maka dia tu pun soal Sekarang cewek lagi kita tak ni tak kita. Kalau aku lama ati dulu, dulu undur lo ko to. Mana tu? Ya pun baru salah banget. Kapalan apa ngato? Betul je. Kalau di sini aja rokok. Mabiro mo lang. Tama ya. Mangka. Ya mo to do kacamata do ladu sing to do mambela yung may India na isa. Pulis India? Iya, pulis India. Oh. Polis India le. Oh, nah. Ulun na. Ulun na rin patama. Dede uban, oke, pring. Dede uban. Oh. Dede ka polisi om India ndo Oh. Weh. Oh. Ini ya.
Oh, wah. So ang mamang tu dito ralan ne. Mami lah. Ngalambiran lah. Oh. Mamang. Weh. Ayah. Gaskan mamang. Ya to may dopa abu. Gaspol. Wih, kenapa kau basah? Oh, kenapa kau basah Oh, nah, itu di sininya itu. Jadi itu nanti kau yang tinggal kalau lagi di sawah. sudah besar kau toh. Labo baru kayak itu. Baru umur itu labo naik kau. Iya. Lebalo ko pata peminat. Piro malin itu. Ana si 1,000 pakur apa? Ana di gratis ke mga dua. Lu toyo yan na. Wita mate di ba to? Coba-coba yung Ana bisa dicoba-coba labo na bilang. Hello guys. Halo guys. Sudah halo. Halo. Selesai guys. Perempuan di atas daun talas. Di balik daun talas. Ada wanita hebat. Ya. Mau di daun talas. Oke. Di balik daun talas ada wanita hebat. Weh, masih mikir pasti. Itu rongan. Woi, potong tak belum pan itu. Nawas sudah. Toke-toke ya namanya tiru-tiru kira dokin na kampuran-kampuran. Le, Mr. Jansen, how are you today, I'm Mr.? good guys. Where come from? I'm from Belanda. Belanda. Oh. Where suge-suge? Give me suge-suge. Sugar, only cigarette. Oh. Give me suge-suge. Ya. Ya, suge-suge. Salam sa ni uban hopit. Oke, ni uban. Oy, mate ni uban. Ni uban umpan na ka bisa ngale. Iya. Afrida Allah. Oh, yang tindele. Suka aku. Halo Abang. Abang. Dam loro ko na nagwamos yung sol malyon na taade mare rumay. Kami lolori basiro ko to na. Mari samba ko malio. Kalingkat sulit. Motor kami. Sampai siya. Oh. Halo Kaisa. Salam na. No, this is a discussion. This is Kaisa. Kaisa, beautiful. Very beautiful. Yeah, very beautiful Kaisa. Yeah. And Angel. Angelina. Hey, Angelina. Bye. Yeah, Angel. Ni uban umbar kini sangat Alfrida teh ni uban ya ni uban tu ya mang kamati tu ya Lombok. Oke, bagaimana? Oke guys. Pak Pendeta? Jadi kami sudah makaburu ini nah kita sudah Belikan dulu Bay, ini Kak Ika. Ini uangnya mamaku. Nena, uangku nambil mama. Minta kaki dulu amplop ompit. Nanti kamu tanya. Kamu tanya Ipa. Iya deh, aku juga mau. Tapi mau tanya Ipa, mau belikan anu es krim. Satu anu.
satu motor. Kita rakyat tuh penan. Okay, yan, uban. This is Mamang. How are you, Mamang? Bang, skande. Woi, Luna kebay. Ya, mantap. Barang mangnya pira. Mami, rakaya. Amin. Haming nga, ang pindang nga. Di mana ini yung pit? Oke, Asmar. Pamula, hindi kan le sa epon eh. No, sa epon no. Kaburo. Mapindalo ya sa mga lah. Dari ke sini na to. Tanya Mian. Nabilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nabilang sakit ko nanti. Nah bukan Jis, kan makan ompit, biar sakit itu ompit. Coba ko. Kamu tanya. Ya. Nah ini kan di sepon kan ini ya, di sepon Lampio, Makaburu. Oh, ya. Ya ini Bu Janda ini, guys. Sudah ditinggalkan oleh yang kekasih. Nah, bagaimana kata-kata terakhir untuk kekasih? Semoga tetap diterima di sisi Allah, diterima di sisi Allah. Ya, Maha Kuasa. Kuasa Nanti kita berkumpul di sana. di sana nanti. Mantap. Wah, ini Bunda dari Makassar ini guys. Iya, ini Amadea, Amarisa, Amarilla, Tamarillo. Oh, ini nama Elsa ini. Ya, demikianlah acara pada hari ini, acara pemakaman kakek Wino. Ya, semoga diterima di sisi Tuhan Maha Kuasa. Ya, dan selalu ya damai sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Amin.